Mana yacu turi imbere yawe data, uyu mugoroba wahani wacu abandi burakeye, tugushimiye kuko watwemereye tukaba turaha imbere yawe data. Aba ni ababyeyi baraha kuri uyu murongo kugira ngo bakubwire ibibazo byinshi dufite kandi bitwugarije. Ababyeyi twarumiwe, abantu tubakigira ijambo ryo kuvuga, ariko muri iki gitondo ku mugabane wa Afurika, mwami Yesu, tuzanye iki cyumweru imbere yawe, tukweretse abana bahagurutse bakaja ku rugamba, bagasiga abagore n'abana ku misozi, mu makambi y'impunzi, badafite icyo bahaye barya, badafite icyo bahaye banywa, badafite n'ubareba, ariko barahaguruka kubw'ishaka n'akarengane kenshi tugize mu gihe kirekire. Mana, umve gusenga kwacu, duha dusengera kuri uyu murongo kugira ngo ushobore kubana n'abariya bana bari ku rugamba, kubera agasuzuguro kenshi, kubera impfu za buri munsi. Mwami Imana yacu, barahaguruka batitaye ku miryango yabo, batitaye mu buzima barimwo, ariko barahaguruka kugira ngo baje kurengera ubwoko. Mana, iki gitondo cy'umugabane wa Afurika cyangwa se hano iwacu mu ijoro, wumve gusenga kwacu n'amarira menshi dufite imbere yawe. Mana, Mwami Imana yacu, urengera abana bari ku rugamba muri Nord Kivu no muri Sud Kivu. Intambara yabaye umurengera. Ayi Mwami Yesu we, amoko yose ari mu kurira, ababyeyi bose bikoreye amaboko, ariko wumve gusenga kwacu, duradusengera kuri uyu murongo. Mana, mu izina rya Yesu, ubane n'abana bari ku rugamba. Iki cyumweru harimo imigambi myinshi yatuzwe, harimo inama nyinshi, harimo ingabo nyinshi zituruka hirya no hino, zigaba ibitero, ariko mu izina rya Yesu uze udutabara. Wumve gusenga kwacu. Mana, Mana wadutabaye mu minsi ya kera. Mana, wahoze ubuturo bwacu muri iriya myaka na n'ubu ngubu uracariyo. Oh Mwami Yesu we, Mwami Yesu we, Mwami Yesu we, udutabare Mana, uturengere. Abo duhaye turwana biringiye ibihugu bikomeye, biringiye intwaro zikomeye, biringiye ubwinshi bwabo, ariko bari abana dufite abana basigaye bangana n'abari ku rushi, abo tubarira ku rushi. Ariko ninde waturengera Mana? Ninde waturengera ukabana n'abari abana bari ku rugamba? Mana, ubiteho muri iki cyumweru. Mana, ubiteho muri iki cyumweru, ubabere ingabo ibakingira, ubabere ingabo ibakingira. Mana, ubagwanirire nk'Imana, ubagwanirire nk'Imana. Mwami Yesu we, amarira y'ababyeyi tugize igihe kirekire duhaye turira, ubwoko bwacu tugize igihe duhaye turira. Mwami Yesu we, bari abana bahagurukanye ishaka ryinshi n'umubabaro mwinshi kugira ngo barengere ababyeyi, kugira ngo barengere amaraso ya bene wabo yamenwe ku musozi, abapfiriye mu mihanda bagatemagurwa, bakotswa, bakaribwa. Mwami Imana yacu, wumve gusenga kwacu muri iki gitondo. Nicyo cyatumye bari abana bahaguruka bakagenda badahaye bareba ibyo bafite mu buzima bw'inkambi, bagahaguruka bakagenda. Ubagwanirire nk'Imana, ubabere ingabo ibakingira, uhaguritse ibendera yo kunesha muri wo data. Abazababona bose bazababone mu Imana, uzomanura ingabo z'ijuru zizobagwanirire, kuko ni wowe Mana duhanze amaso. Iki gitondo Mana, wumve gusenga kwacu. Iki cyumweru dutangiye, uzaba Imana, uzahagarare kuri iriya nkengera zose za Plato, aho imigambi yose iri, aho inama zose ziri, aho abanzi bose bari muri Nord Kivu no muri Sud Kivu. Mwami Imana yacu, tuguhanze amaso, turakwiringiye, kuko ni wowe Mana duhanze amaso. Twebwe ntacyo turico, ariko turakwiringiye nk'Imana. Hari umunsi uzamanika ibendera ryo kunesha imurenge, kuko ko turagwanira amasezerano yacu, ko turagwanira mu bituro by'abasogokuru, ko turagwanira mu matongo yacu. Mwami Imana yacu, nubwo Satani adakunda ko tuzaba hariya hantu, ariko turakwizeye nk'Imana.
icyo wavuze turi umuntu ngo wicuze ku cyo wavuze, duhagaze ku masezerano yawe, duhagaze ku cyo wavuze, duhagaze ku misozi iwacu umurenge. Abana bahagutse bakagenda nubwo twebwe turi mu mahanga, ariko wumva amarira yacu, wumve gusenga kwacu, urengere bariya abana bakeya bari ku rugamba. Dore abapfakazi dufite, abana b'imyaka mikeya bari mu gupfakara, bagapfakana na ba nyirabukwe na ba nyina. Umubabaro wabaye mwinshi Imana, utwunamurire ririya nkota, uhagarare kuri ruriya rugamba. Bariya abantu bagwanirire muri iki cyumweru, tuzabona ukuboko kwawe kugeza mwami Yesu imurenge hazamuwe ibendera ryo kunesha, Kongo yose igahindurirwa amateka, izina ryawe rigahabwa icubahiro. Asanga Imana kuko wumvise gusenga kwacu, dusengeye kuri uyu murongo ni kubwa Yesu umwami wacu.